comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru aku lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Assalamualaikum. Apa khabar? Ya, tengah malam. Dempu di dro sihat kena urung dro rindu. Lon tupu urung dro rindu kau si. Ya, karena dengar bak media-media bak berita yang kongkon bak grup mana ada tupu grup dum. Dipegah busi kaipoh mati. Kaipoh ke Kanada kadirop macam nak. Naji kebut urung pegah apa yang kongkon? Empat abusi. Empat abusi. Abusi, alhamdulillah sehat bila Allah di sini. Hana pupu sehat dalam lindung po. Jadi urung drone be semudah sat bak na percaya. Dipegah abusi kadirop, kadipoh mati. Ka ini, ka itulah. Karena urung drone dengar video daripada apa bangai dum. Daripada tengku munafik ya. Yang pegah lun kadirop. Terima ngenasi satu doa urun dro, tu doa ulama ini tu puh. Kon yang nak pegah tengku mukrab tu. Yang duk pi sira pegah apa lamba muto pegah tu apa. Peduk video di samping. Seolah-olah dro pun hamuto. Puh. Adanya pegah gegop mangkon. Pegah abusi kai rau, pegah abusi kai poh mati. Macam nanti tak ubah video, ubah berita, ubah grup tu. Yang putih urung hanam tanggung jawab mu becut pegah apa yang kongkon. Kon kepegah yang na. Tapi malah sebalik je untuk gemita viral. Yang ni seram tuah lung pegah yang putih dengku gemita viral bak itu. Yang cok video lun. Ge-edit macam bago. Untuk gepubruk lun yang kongkon. Dikarenakan lun hujah ulama. Ya. Yang keempat bungih putih-putih hilang munafik kalun hujah ulama suhu. Putih ulama suhu benteng penerus kebinekaan tunggal ika. Jadi hanjit lun tintung putih binatang-binatang yang gaduh proposal. Menyelun tintung putih ulama-ulama munafik, tengku munafik dum ya. Putih penguasa haram jadah dum. Bengih urungnya. Karena bekah kanot bu binatangnya. Nah, binatang yang kalau pernah terima damai. Masa MOU. Jahit binatang-binatang yang mengkudroi. Mujahidin, mujahidan, mujanyuh. Nadal pudu-pudu. Menansit dalam partai. Hanam terdupu-dupu partai li. Ya subhanallah. Urung raja lela. Maksid raja lela. Rata sago maksid. Bar rata sago. Lonti rata sago. Pegah pedong syariat Islam. Syariat Islam. Maka hidup. Kepedong syariat Islam hanya fakir miskin saja. Ban kenong anu pejabat. Kalupakan. Hanjut. Pakon han kepedegit bak media apabila kenong anu pejabat kesalahan. Pakon han kajut. Yang pegat media habis cukup kurung-kurung aja dumka dia ceh. Han dipegah yang na pubruk. Haram jadah pali. Yang abusi ya behana gedri. Nedri abusi kan. Cukup kejam abusinya. Yang kan urun drone gure urun drone ulun lawat. Presiden tiga ulun lawat. Baik nak pergi moyang-moyang. Abusi hana moyang. Video dilaksanakan. Baik nak pergi dia urung drone belum kayu dat hana. Support urung drone putih hasil munafik. Putih Fir'un lumah support. Yang sokong berhala. Putih pekong demokrasi. Putih Islam munafik yang sokong drone. Tapi abusinya insya-Allah abusinya na sokongan citkan hana. Baik na pergi abusinya gemetar baik na pergi liro na abusinya sidro kan.
na pasukan na busi insyaallah. Tapi rundo na suot napagawa ba video ba YouTube nakita tanyong pasukan lun ba pasukan lun na insyaallah kalun ba sa busaan. Kun hana insyaallah. Benah langan sepuh bila Allah akan damerumpuk singo di Aceh tu mah. Dumpu terlaksanakan. Kewajiban mandum akan terlaksanakan atau perintah dan hukum Allah pun menerapkan di bumi Acehnya. Hana coba-coba hanjit li buat biasan nyetat dapdale. Seramo Mekahnya akan hancur binasa. Buna percaya haba businya apa? Hana lawan kezaliman daripada ulama-ulama suhu Politik penguasa zalim. Hana lawannya hancur Syeram buah hancur. Alah Syeram buah ayo kembali binyo ke tengah malam. Limong nasi beri dekat pokok di kelih negara busi nyempatnya. Busi sehat walafiat bila Allah di sini. Hana sepuh-sepuh. Bapi fitnah haba gop haba kerangan kata. Untuk dia minta viral bak video katanya. Yang betan buci ajib nak mama yang laju hana bergerak. Yang putih sila munafik. Yang galak tebar fitnah yang hana. Yang kenyan Syeram dua. Kaku miunan cedera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.